Everybody get your fucking hands up. Lepo zdrav, Gapitle, in danes bom igral malo Counter-Strike. Jaz sem že glih o konvertivu, sem z friendu tle noter in ja. Upam, da bom v redu. They smoke mid. Ok, se pravi, en je short. Dajte, no, ne rašat, da to zvolenje dijet. Mogoče rotatejo B. Znači ja. Da, zmagali smo to rundo. Kaj imam malo sensitivity. Tale video bo mogoče malo daljši, to pa samo zaradi tega, ker snimam Counter-Strike in competitive traja ful dolgo, se pravi do 16. Pač da ena ekipa pride do 16, ali pa če ta je 15 in ojoj. Upa pikat. Seveda upaš. Seveda. Anyone need AVP? I go B. No, I go mid. Okay, upamo da kill campa tam gor. Ni dobenega? No. Zgleda, da so lonko. Kaj neki smokaš mid? Jebote. Piki. A jebem ti, mater, ti jebem v pičku, mater mi.
Kaj ne zdaj igram? M4. Zdaj sicer še ne vem, a bom snimal pač cel competitive do konca ali ne. Ampak bomo videli kak bo. Ne dela tega, kar jaz trenutno delam, ker gremo rašat in to ni pametno. Oh moj god, rip yes. A daj. One AVP T-spawn. Vse. Bravo. She's 1 HP. That's KD. Blade, blade. For another battle. Another one. He said you shot him. Go. Shut the fuck up. Infog is better than Can you shut up, please? Se človek niti koncentrirat ne mora. Jebem ti mater. Mater ti jebem v pičku materno. Pizda imaš daljši jezik ko kurca. Sam povem. Ta prvi je moral, ta prvi. Jaz sem pa ta drugi. Prokleti kurac. One mid and short. Aj, izgubili bomo tole, ljudi, izgubili. Oh my god, syndrome of a down. Razen si še čudež, naredi pa nam Jesus pomaga. Help us Jesus, please. Help us Jesus. Kva ne grem. Grem malo swag 7 style. Tudi ga nisem tukaj pričepal. What the fuck? Kaj on sedel tam, ko bi bil nam operal, ej. Be the lovers. Upam, da bo pač v redu, da ne bom imel kakih haterskih komentarjev zaradi dolgega videa. Pač ne moram narediti krajšega videa v competitivu, zato ker je na splošnem competitive se ful dolgo igra, no. Lahko pa, ne vem, naprimer, cancelam malo video, pač da ga ostavim pa pol naprej, naprimer, ko bo team switch ali pa kaj tega. Sicer ne vem, a bi to naredil, a ne bi. Ok, veste kaj, če klača rundo bom pustil do konca, če ne bo klača rundo, da bo umoril, bom ostavil video pa pol naredil po eni rundi, kaj pa sem, po eni 15 rundi nekaj tega. Ker če pogledate zgoraj je zdaj runda 9:30. Tako da. Bomo videli kaj bo. Kva tale. Lame. Your name, oh my gosh. you piece of cum. I will fuck you up. You are useless in this game. I'm threatening you suck cocks. Ok,
Okej, imaš ga, ne, nimaš ga, seveda ga nimaš. Ga idi, čekaj. Nimaš ga. Kva ne grem, kva? Škaj ti povem? Grem en backshot naredit, veki, kdo me dropal up? Ne, doben mi dropal upa. Zdaj jaz več nimam. Koj pedri. Yellow will die soon. Uf. Da bi zdaj enega obusil. Enkrat se mi je to naredilo. Leta tudi backshot, back. What the fuck? Oh my god. Kam je glihta naredil, kaboli, boli. Kaboli. Kabuba. Oh my god. I'm invincible. Yeah. Rip. Pridi. Ko mene šutaš, jebem ti, boga. Kick him. Bomba je pa long, gre, čakaj, ne, dva sta še živa. Grem jaz long tukaj. Pa daj no. Cej. Pa kva ta dela na beč, ja. To tako bi rekel, pet v Novo mesto gre pa v Ljubljano. Itak bo crkno. Itak boš crkno. Like anyways. Iz longa se mi zdi, da ga. Dajte no, prejšnjo rundo sem se direnko iz Nove Mestre. Guraš beefer mother Russia. Sam kupit Deagle pa Rushat, ni glih pametno. I got lower. Ja bravo Blue, no, ti imaš bombo. Sam ne pika. The fuck? Ajaj, rip. Ne, minus 93 ti fucking. Ajde, ne no. You sad man with no life. I have your mom as a girlfriend. Your mother котель. Pa kak se ti ljudje kregajo, da ti si fucking. Pa kak ne zadanem tute glupe glave v pičku materi?
No to omoga. Kaj so to za neki šupaki v timu? Nimam besed. Sploh nimam besed. Nimam besed. Nimam besed. Nimam besed. Ljudje, jaz nimam besed. Ne vem, kaj bi rekel. Ne vem, nimam besed. Sem zjokal. Leta. Ajde, pridi. Očitno ni dobila dobenega tu, ampak okej. Imamo še šanso. Ja, jaz sem se pravičujem za tudi ventilator, karkoli se čuje odzadaj. Imam laptopa in pri velikih igricah se mi računalnik zelo segreje in ne vem, zakaj je tako glasen, ker imam hladilnik v spodaj in ne vem. Kurc kaj pomaga, sam 20 € sem dal v kurac. A sploh lahko kaj naredimo? Mislim, 15-3. Pol se naleja kaj ne izgovarja, pa ne moreš. Ni moreš. Purple ima, okej, ja, mola gera pink. Pa tudi zelen ima. Idiot. Ajde. Gotcha, bitch. Ne, prosim, ne. Bod preden, fantek. Nisi preden, fantek. Kaj so to za neki idioti tulaj? Oh moj god. Bando drugdo. No, 30 XP mi manjka za 4. level. 30, a sti fucking. Až koliko je to malo? Ja, kaj ne rečem, to bo to za danes. To je to za ta denar, se ne. Ja, očitno smo zgubili, kar ima preveč. Očitno se nisem direnko, kar je zelo dobro, ampak okej. To je to, se vidimo, ajde.